Dobrodošli na Banovo Brdo. Za emisiju od 16 do 16 sa Soccer Betom danas govori član ekipe Čukaričkog. Ja sam Gordon Petrić, ovo je mojih od 16 do 16. Šta ste u znaku i podznaku? Lav devica, Koji vam je bio prvi automobil? Opel Kadett, U koju ste osnovnu školu išli? Dragice Pravice. Da li se sećate u kojoj klupi ste sedeli? Koji sam klupi sedeo? Poslednji. A kakav ste bili đak? Ostavite poruku posle zvučnog signala. Šta ste kao mali zamišljali da ćete biti kada porastete? Sigurno sam zamišljao da ću biti sportista, ali pre svega što sam trenirao košarku prvo, a posle fudbal sigurno sportista. A kojim se poslom nikada ne biste bavili? Menadžer. Ko vam je kao malom bio fudbalski idol? U moje vreme je bio Franco Baresi, ako gledate odbrani igrač, mada ja nisam bio odbrani igrač, mogu da kažem Đole Serpa gde ostaje veliki trag. A ko vam je uzor u trenerskom poslu? Od onih ljudi koji sam najviše pričao, najviše možda i naučio je Alex Ferguson. Da li imate kućnog ljubimca? I ima ih više. Da čujemo. Pudlice. A kako se zove? Gigi i Spira. Na koje novinarsko pitanje nikada ne biste dali odgovor? Ne, uvijek dajem odgovor. Navedite jednog bivšeg sportistu ko vam je dobar prijatelj. Pa ima ih više, što ne mogu da podelim, ali to su prega Slaviša Jokanović, Peđa Mijatović, Bata Mirković, Ivan Tomić, Nemanja Vidić, tako da, tako ljudi.